Rahmat Allah turun atas mereka, dan kita berharap ampunan di hari pembalasan. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami berjalan dengan doa dan zikir, hati merindukan pertemuan dengan yang tercinta. Kita semua kan binasa, dunia ini sementara, yang telah pergi kami hantarkan doa. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun.